Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jinalunkeun saboh dua kasidah. Jadi untuk kasidah yang pun yang berjudul Pahlawan Aceh. Pahlawan Aceh gigeh silupa gelet penjajah musuh agama rincungan tumbak kampak geasa lumbeng krieng teplah gecu ke sudah pahlawan tak lebengan gagah rata daerah kubu syuhada timungan barat menghadle lepah fisabilillah bela agama fisabilillah bela agama tumku syidi tirab hasil pak gelet penjajah sampaan tuha pidiangan Garut besot selawah sampai gelangkah uku taraja Panglima polem alim gagah pahlawan megah di Aceh Raya Tengku Hashim pi berhasil pah lehanyan metua imum lung bata lehanyan metua imum lung bata diteku Umar jinawalon pegah jet-jet daerah geprang Belanda hingga saboh jan gopnyan menyerah dudawa geubah lawan lom kemah temacutnya adin yakinan siwa pantang menyerah ni bak Belanda duda di temele si trejua kedeh di Pinah Sumadang Jawa kedeh di Pinah Sumadang Jawa dicut mutia setia lupa pahlawan megah Aceh Utara leh syahid lako dudawa gemina han gemenyerah ni bak Belanda di Aceh Selatan Raja Angkasa serta megah cut Ali muda nya Ali daya dinam no megah turut perintah bak perang Belanda turut perintah bak perang Belanda lekat long lain yakin silupa pahlawan megah Aceh mulia semangat suci fisabilillah kendak ba Allah nangra merdeka wahai bangsa lon kaum yang megah merdeka kasah belena dawa tak pegat nang rawa sampai bercedah ingat sejarah pahlawan bangsa ingat sejarah pahlawan bangsa pahlawan
Aceh gigeh silupa gelek penjajah musuh agama rincongan tumbak kampak geasa lumbeng triang teplah gecu ke sudah